رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Mevrimdүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде баяндагандай, менин үммөтүм Муса пайгамбардын үммөтүндөй, Нух пайгамбар, Давуд пайгамбардын үммөтүндөй 1000 жыл, 600-700 жыл жашабайт экен. Менин үммөтүм Bayna 60 ve 70, 60 менен 70'in ortasında gana ömür keçirse, bul az vakitin içinde köp soğup jine albay kalat, köp soğup çoğulta albay kalat dese, jaratkan Allah Taala mehrimdүүлүgü menen, ey Muhammed, senin ümmetin az jaşagany menen, az ömür sürgönü menen, al ömürde dagı dünyaga başkaga az kırılıp, azırak ibadat kılgany menen, men senin urmatyňa, senin ümmetiňe bir ay verdim. Al aydın içinde özgöçe bir tün verdim. Al tünde kılıngan bir kündük ibadat, kimde kim oşol tünge dal gelip kalsa, oşol günde ibadat kılsa, oşol günde dua kılsa, Leyletul Kadir hayrun min alfi şahr, al 1000 aydan artık deydi. 1000 ayga teң emez, 1000 ay menen barabar emez. Mına oşunu kotorganda köpçülük ustazlar 83 yılga barabar, 1000 ayga tete, 1000 ayga barabar deydi. Barabar emez, Arap dilinde hayr, Leyletul Kadir hayrun, bul jakşı, jakşırak degen söz bul, belkim 2 есе jakşı, belkim 10 есе jakşı, belkim milyon есе jakşı bolgon 83 yıllık ibadattan 2 есе köp, je milyon есе köp bolgon bir keçe kelip otat. Mana oşol bir keçe size közdün az ibadat kılıp, az soğup jinaganыбыздын ordun toluktap koyuş için Allah Taala tarafından berilingen özgöçö bir belek eken. Urmattуу jamaat, mına oşol Leylatul Kadir'din 83 yıllık ibadattan bir kança ese jakşılığı dagı keremettүү Kur'andın oşol keçede түшкөндүгү eken. Demek bul aydı ıyık деп atabыз. Bul ay özünçe bir soğup jinaganга sezon деп atabыз. Bul ay beyişke garantiya bolgan ay деп atabыз. Bul Ramazan ayı tozokton kutuluğa mümkünçülük деп atabыз. Bul Ramazan ayı en negizgisi nurun minallah. Allah'ın nuru olan keremettүү Kur'an түшкөн ay eken. Demek Kur'an түшкөн bolsa, bul Kur'an'ın içinde neler yazılgan? Munda emneler var. 600 baraktan turgan bul Kur'an'da size köz jönde neler aytılıngan bir kızıgıp gördünüz mü? Bir oy jugurtup gördünüz mü? Bir izildep kırgızçasından okup gördünüz mü? Demek bul Ramazan ayının özgöçölügü Kur'an sebebinen bolsa, bugün Ramazandan soğuk ümit kılgan ümmet Kur'an'dan bir tamga tanıbaydı. Bul Ramazandan soğuk ümit kılgan pendeler bugün keremettүү Kur'an'dan buyruk aytsaң, tengirden teskeri kaçat, artın karap öz bilgen joluna basat. Keremettүү Kur'an'da وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Peygamber ap kelgen nersedenlerde algıla, başı igile, alemi kaysın nerseden tıygan bolsa al nerselerden tıyılgıla deydi. Ya eyyuhallezine amanu kutibe aleykumus siyam kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tattakun. Ey iman keltirgenler, selerge Ramazan ayında oruza karmagan farz kılındı. Selerden murdakılarga Ramazan ayında oruza karmagan farz bolgon siyaktu leallekum tattakun. Orozany selerge farz kılganыбыз belkim takvalığınlar küçöp, Kudayga jakındap, Kudaydan korkuğunlar küçöşsün deydi. Urmattуу jamaat, bul Ramazan ayı sanalуу gana kündör eken. Mına oşol sanalуу kündörde özgöçö Ramazanды ibadat menen ötkөрgөнгө. Anın içinde mına oşol Kudayım buyursa kaysıl gana meçit bolbosun bizdin Kırgızstanımızdagı basımdуу bölügünde değerlik bardığında karı baldar Hatmul Kur'an tarawih okup 1,5 saat 2 saatga çozulungan tünkü ibadat bolot. Ansız dele akırkı jolu kaçan Kudayga turup tündeleri namaz okup ıylaganыбыз esibizde jok. Kelgile жалгыз kıla albasak, başka aylarda kıla albasak, keremettүү Kur'an түшкөн bul ıyık ayda mına oşol imamdardın artında turup, karıların artında turup 30 gün orozoda hatmı tarawih Kur'an'dı ugalı. Bugün özün okuy albasaң bul Kur'an'dı. Bugün düşünbösek, bilbesek, kitepke karap muğunda okup bere albasak, anda jok degende bugün moğol jerge kelip okup berem degen karıların artında turup, namaz okup dua kıla turgan bolsok, jaratkan Allah Taala mına oşul Ramazan ayında özü wada kılgan soopторго eger bizdi şeriktеш kıla turgan bolsa, oşol soopторго jetip kala turgan bolsok, anda biz bul ayda özgöçö soopторго jetip, özgöçö bir ийгиликке жеткен болот экенбиz. Tileke karşı mına oşul Ramazan ayında dagı
Murdakı жаман адаттарды таштабаган кээ бир инсандар бар. Рамазан айында дагы өзүнөн өзү эсеп албагандар бар. Же болбосо Рамазанда дагы оңолбогон, өзгөрбөгөндөр бар. Бул Рамазан айы мээримдүү пайгамбар өзүнүн куттуу хадисинде айткандай, минбарга чыгып баратып, амин дейт. Экинчи тепкичке путун коюп, амин, амин, амин деген сөз араб тилинде тезинен кабыл кыл, Аллахым дуаларыма бат, жооп бер деген сөз. Пайгамбар үн жок, сөз жок эле минбарга чыгып баратып, амин, амин дейт. Пайгамбар намазды окуп бүткөндөн кийин сахабалар, я Расулалла, бүгүн адатта кылбаган ишти кылдыңыз. Неле кайра амин, амин дедиңиз десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям минбарга көтөрүлүп баратканымда Жебреил периште келди дагы, о Мухаммад, үммөтүңдүн арасынан жана Куранда айткандай, фамен шахида минкум шахру Рамадан. Кимде ким силердин араңардан Рамазанга күбө боло турган болсо, фалиясумху деди Аллах Таала. Ороза кармасын деди. Жебреил периште келип, ey Muhammed, үммөтүңдүн арасынан өлбөстөн, оорубастан Рамазан айына жетип, Рамазан айында күнөөлөрүнөн арылбаса, Рамазан мүмкүнчүлүгүнөн пайдаланбаса, Аллах Таала ар кечеде миңдеген, миллиондогон денелерди тозоктон куткарат. Ошолордун арасында тозоктон кутулуп калбаса, күнөөсүнөн таза боло албаган болсо, мурду менен сүйрөлүп тозокко кирсин дедиле. Факулту амин, мен дагы амин дедим. Аллахым, ушул өзгөчө мүмкүнчүлүктөн, өзгөчө сезон, шанс, мына ушул Рамазандан дагы пайдаланбастан, эгер бейишке татыктуу болбогон болсо, күнөөсүнөн арылбаган болсо, анда тозокко кирсин, менин андай үммөтүм жок дедим дейт. Кудай сактасын, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол каргыш айткан, пайгамбар тозокко кирсин дегендердин катарына эмес, балким пайгамбар сүйүнчүлөгөн фамен фариха биқудим Рамадан. Кимде ким Рамазандын келүүсүнө кубана турган болсо, харрамаллаху жасадаху алан-нар. Аллах Таала ал инсандын денесин тозок отуна арам кылат дейт. Ал инсандын денесин тозок отуна арам кылат дейт. Ыйык Рамазан айы мурдакы жаман адаттардын бардыгын таштай турган ай экен. Мурдакы адаттардан арыла турган ай экен. Эгер ислам тарыхына көңүл бура турган болсо, урматтуу жамаат, Рамазан келген кезде мурдакы алымдардын өмүр таржымалына көңүл бурсак, шейх баланча Рамазанда китебин баштап, кайра Рамазанда дин тууралуу моундай, илим тууралуу, медицина тууралуу китептерин жазып бүтүргөн. Рамазан айында моунча күн этикафта отуруп намаз окуган. Этикаф менен, орозо менен бир бөлмөдөн чыкпастан, мечиттен чыкпастан моундай китеп жазган деген мурдакы алымдардын Рамазандан пайдаланган тууралуу көп маалыматтар окуйбуз. Эгер Абу Ханифанын өмүр таржымалына көз чаптыра турган болсок, Абу Ханифа Рамазан айында күндүзү бир хатым, түндөсү Кур'анды баштан аяк бир окуп чыгат эле. Рамазан айында Абу Ханифа Кур'анды 60 жолу баштан аяк окуп чыгат экен. Күндүз бир жолу, түнкү намазда бир жолу. Алар Рамазан айында жалаң сооп иштери менен алектенип, сооп иштерге көңүл бурат экен.